highly qualified oiva, PhD toba, entrepreneur oiva, engineer oiva, doctor oiva, oza oiva, tonga the field excel toba na ha singi apunba team mamana chalaiba organization amoina aiga yam nangna loina jaba isini naw ngakani matamamada aiga Delhi da work to minaramba aigi naw gulam na president oiba aduga tonga ba isini naw mayam amana masi Manipura Anuba Yawola Mahabata in the field of education, in the field of social service, Miyang Tamaga, Chaterakwa Dugumba, organization Amoina in Yamna, Mamal Yamna, Lane Lozeva Dugumba, Team Mamakani, Mamangi Habatai, Mamangi convention, first convention, the Equigi, Team Divetki, Eho Makak Manipuda, television channel Kutanga Lakpa, Maduki format to Mutang, Equi Shanghai from the 𝗬𝗓 Haidana, proposal Malakana Madu Toga and the Madu. It was a mega success. Ado handak si debate to was yam kuyong mali debate chidi to roise haidana ina kaya na aside da haijabani do aside gi makai dege yaba ko walaite debate to da yaro na ai koi debate namdana moina haidare forcefully on the debate to da yade na debate silan bani aduga ngasi debate to bogi masi mai pak pasi Manipur gi saknai rava debater sing hojik multi competition level da debate yaw bidraba Moi Mamda, I debate culture in Manipur, Muki Batare, I could debate Canoba medium of Putori, Masiki cultures, I could get them. Enhanced to say Masi Mayam the Santoxi, Haidana, request of the Saru Yaba Langbi, Manipugi, Saknaira, by Kunikai, Kumnazari, debater sing Mogi, humility habitat, Mogi generosity, do not Nasiki debate my Pahan Bivani, I do get a Makai, Sarabala, debater sing Mokana Takachari from the butchery. I could debate how sitting among the debate Marila Naba, Daka Labor Sings Hambada, a volunteer sing the request of Zake. I could give jury members sing Aduga debate sing the Pongo of Pumpum, I could debate rules and regulations sing Aduga blank paper, A4 size curtain, Tambina request of jury. Luina Nangasik, Antuk Chakaduri, I could give debate Asiki Yamna Chong, Tolang Lubiga Doriba. I could jury panel sing Ahamada Kokachake, Mayam who Kubamago in the Taram no Pigani. Welcome to the mega debate show organized by All Sangha Informed Youth Development Organization, SIDO. In the opinion of the House, current education system adequately strive for a developed Manipur. Ngasik education system asina, Saukutpa Manipur Amagidambak, Mapung Pana Todang Lori. High river, Nasiki motion asida. Nasiki house as jury panel, the Pambiga Doba, Manipur is Saknai of advocate. Hana Supreme Court of India, the advocate of Viramba, Nasing Asina High Court of Manipur, advocate of Viriba, learned Ikai Kumnazariva, Agayamba, advocate Asmal Mohammed, Awukuma and Taram Pig. Please welcome jury panel number 1, advocate Asmal. And this was the Taram Nokseke. Iram the Mireka is Siki Mishak Amoyagasu, Manipur Goiba, Mahiroi, Roisingi, Sokat Kongtangi, the Mokta Yamatono, Todang Lubiba, Sankai Yupom Higher Secondary School Ki, lecturer of Viriba, Sartolen. Please join us, Sartolen. Please welcome Homo in Ekoi, Sartolen, but Taram Nopigan. Simbilang Biriva, Ekoki, volunteer singer, Ekoi jury panel, Anida, Marks it, Kusina Vigan. Luina Nasiki, mega debate source, quite a town of Todang Lubi in Haduna. A choba Samakaluna and directly by Masumani Primiamda, quite a pan of the debate singing Manuda. Uiriba Nasiki opinion of the House, current education system adequately strive for development Manipur, Nasiki education system Asina, Saukatpa Manipur, Mapung Pana Todang, Lori Haiba, Nasiki Motion Nasiki. Favor the Leviriba, Treasury Vansky, member of the Mohammed Taram Lokshari, Yamshikai Kum the Butchery, 𝗵𝗃 and Ilangum Lalaiba Maite. Please welcome the member of the Treasury Vans, 𝗵𝗃 and Ilangum Lalaiba Maite. Sounds a young nuaitre. Kaitang Sembiro, Kitang Pazana, Iko Yam Tokmale. Horian Yam Ganger, but the Kitang Noagedo Mande. Please. Luina Nasiki, Treasury Vents there, opposition Vents kitchen now sing Taram Noksage, Ahu Kubama Luina Mam the Taram Nokpigani, Nasiki opposition Vents represent a Wigado Riba, Laishram Sanazauba and 𝗍𝗱𝗱𝗏𝗏. Please welcome
the member of the opposition bench, 𝗬𝗱 𝗬𝗂𝗓 and 𝗖𝗵𝗀𝗂𝗏 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯡꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ not just for a community, not just for a place, ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ community ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯄꯨꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ universal ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯃꯗꯤ opposition benchꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯟꯆꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯃꯗꯤ opposition benchꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯟꯆꯀꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ current education system adequately strive for a developed Manipur ngasigi mega debate show asigi malemgi oina tongan tongan ba debating format mayam ama lei masigi manungda malemda khwaidagi fawba debating format kharadi India gi parliamentary debate siu yamna maming chatpa debating format amani USA gi presidential debate yamna maming chatpa debating format amani and then Lincoln and Douglas debate yamna maming chatpa debating format amani Masinatana Philippines Sud debate yamaming chatpa debating format amani debating format mayam asi dagi koina tongan tongan model mayam asi learn tawzara kanda Manipur gi mahairoising ga chusan na bayaba debating format ama miyam ga su interactive oigada bayam lively oba debating format ama kamaina purakadagi habadu wakal thamjaraga haiba debating format is semjabani haiba debating format asi gi maming royal debate haidana kawi debating format asida apunba round taret legani अहंबर राउंड से ओपनिंग रिमार्क ओइगनी अनि सुपर राउंड द क्रॉस फेयर राउंड ओइगनी अहम सुपर राउंड ऑफ फेस द मॉडरेटर न तोंगा तोंगा बहंग अमम बेंच अनि मक्ता हंगनी अहम मरी सुपर राउंड अमोहना क्रॉस फेयर की राउंड लेगनी देन मंगा सुपर राउंड द हिट ऑफ योर ओपोनेंट्स तोंगा तोंगा ब बेंच सिंगना मागी मागी ओपोनेंट बेंच सिंग द वहंग सिंग हंगनी हाइब वहंग सिंग अदुगी पाखुम पिगनी एंड तरुक सुबदा jury panels dagi question amamam tonga tonga benching da hangani aroi bada closing remark laigani ngasi si aikoi gi thormasi ki chief guest oibiriba ikai khumnajiriba honorable MLA aduga hauji hauji ki Manipur assembly gi public account committee gi chairman so oibiba ikai khumnajiriba aigi yamba okrom Kennedy ji Manipur gi assembly da wahang khwaidagi yamna hangba aikoi gi MLA moina house ki member moina handak si data da aikoina uzagi haidare aikoigi debate khwaidagi yamna involve toba Manipur gi legislature amagi mamang dani ngasi aikoina debate tawdoise aduna it's a wonderful moment aikoi debate hogi tanja do lojage ahan bazidi introduction round amkhang aikoi loje let's start it from the treasury bench aduga bench gi leader ji kanano haibadu masak takpiro अहंब मक्तदा पुनम पुई kai khum nu cheri aigi ming MK Saroskan wangwei awang lekai tegini aduga aina famjeri bench sesina tejeri bench da adunga sigi house ki leader wai jekataban ahana maktada mayamu koknonan khurumjari aigi ming elangam la layo maitei ai Kaksing district tagi elang khamukpi haiba kunangdagi ni aina ngasi treasury ki bench ki member ama oina saru yajagani thagachari treasury bench ki damda ahubu kubama leader of the house and deputy leader of the house wishing you all the best and now opposition bench Punopu hanbara kurumjari aigi ming 𝗬𝗱 𝗬𝗂𝗓 ai sangmaijin awang laikai sangmaijin hangul haibudu dagini asigi debate da opposition leader oina saru yajaban Aha maktada punamapu khorumjari aigi ming 𝗖𝗵𝗀 ngasigi debate asida opposition member oina saru yajagani thank you all thank you very much and wishing you all the best to the opposition team ngasigi treasury bench amadi opposition bench represent toriba debater sing ase hauji hauji ki oina conventional debating format miyamna masak khangba debating aktani and above all moi debate ke platform dagi tokla akanda hauji tonga tonga professional amam da leiraba miyamna masak khangaba misak aktani makoi je aikoini invitation debate amo oina ngasi ji
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯤꯕꯦꯇꯤꯡ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯍꯧꯖꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯤꯄꯔꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯤꯄꯔꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯥꯖꯤꯗꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯍꯁꯤꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯤꯄꯔꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯗꯔꯦꯇꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯝ ꯁ꯭ꯂꯣꯠꯁꯦ ꯈꯪꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯋꯥꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯃꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯖꯤꯗꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯚꯦꯟꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯁ꯭ꯂꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯚꯦꯟꯁꯀꯤꯅ ꯃꯣꯍꯁꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯤꯄꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯤꯄꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯍꯁꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯖꯤꯗꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯨꯋꯥ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯕꯤꯒꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ngasi debate si hauna bagi tanjado lojage ahan bazi opening remark ni opening remark ki damakta ikoi da pizariba punba minute si 4 minute each team amam da ikoi na minute ani mari pizagani ahan ba treasury bench ki hojage treasury bench ki leader of the house na ngasi ki opening remarks ki 4 minutes si lobigani the allotted time for the treasury bench is 4 minutes. For the opening remark, you can take your time. Thank you, respected moderator. Ngasiki, House ke floor the Putukchai Gudera Mosalasi, Nasiki education system asina, Chaukat pa Manipur, Amagibdamag, Mafung Fana Taudang Lowry Heaven. Mr. Speaker, sir, I know Matanga sir Hizaning with Yangasiki Mosalase, Yam the Marikshim the Sumlaw from Mawebana, Nasiki House ke Florida Mosalase, Kananabaki Mupto Jerry. Aduganga Siki Mosalase Kadai for what you me, Hibadom Yangima from the Muktang Tamjage, Yangse. Napising na Pajana, Sanna Yamna, Hauna Saba Pampa, Sajik Labor Mafamada, Mabuk Lam Lava, Salama Pusan Bataragasu, Sandugi Machilado, Pibun Nambi Bataragadi, Saladuna Kaidam Saro. Aduna, Lakshaning over from the education system, Hosing Manipur, the Sanariba, La Iva, Anuba, NEP, Natragamatam Gimatung, Live education system, as if I Masina, Lamdam Basisokapa, Kunayama, Purokna Bagita Makta Machikaba, Todang Lodi, the Watabul, Lamdam, Asiki Pibam City, Asai, Sanaduna Mabuk Lamba Taragasu, Sazik Laiba Taragasu, Machilla do Pibun, Menbikiba, Domain Todana, Lamdamasa, Toliba, Todo, what talking Tahi, Wahidraba, Burn Blockade, General Stride, Skun Mahiro Sansing the Piriba, Timba, a Sikun of a Saitenka, Sina, Lamdamasida, Sakotpada, Tintaramba, Lerambadi, Taubatab system, a Sinanate, Hyriba City, Lamdamasiki lady is using us in the Wagani, Adana Mosana, same Matanga, Sidasus to Man at Tamjagadoribani. Yangse, I quickly Lamdamasida, Karamba system, the Karamana Sanari Hybermatamda, interview Tauba holding at the Tabuk Hydok Palamni, Aduga Tabuki prom tarding at the selections, Lissembalamni, exam holding at the Quesana from Balamni, Quesas Tabanongan, Baga Quesas Kai Balamni, Aduga. Pau said the blockade Taurani Haibaga, Tau Pamda Tau Timbalamni, Aduga Tabak Suba holding at the Bill Pitokbalamni, then they're not the stock string either, Bill Kai Balamni. Aduga pin the Amalai Baga Ban Boket of Balamni, Aduga, Wayel Sangi weighing Idra, Sumian Hector Wayan Balam, the Sige system, the Leraga system, Hibadi, Lamda Masaka system could not fail Weraga, Kamina Toroga education system, Asina Sumba Taraga, Sulamda Masra Balakani. Aduna education system, Asidi Matang Matamki Matungina, Indiago and NEP, new education policy Laktana Matanga Chunabamo, the Semdorali. The Watable Lamda Masha Sakapa, Tinta Banatra, low below the Bibadi, Lamda Masika Susanna. Aduna, Hosik Darkata Ribase, Karino Iba Matanda, System City, Mamanga de Faduna La, Apaba Hero Kunai, Apotokre, Apaba Yumbira, Apotokre, Apaba Machangweva Mika, international event, Putokre, Taubatabu, Karido Ribanga, Sai Sandamian, Kiba Pibindo, Lotopiba Matotari, Natabataraga di Henowaba, Pibum de Lakani, Aduna, Mosalase, Sumaga Lady, Mosalam and Hibado in a Tamjavani. Yengse, I quick lamda Masra Kaida, we have a matamda, me Sanguaya Mada, Angan Kara Larik Takame, Maquising Ado, to San Santara Mahanga, Angan Kara Lake Takame, Matam Kagi Matunda, Quasing Santara Tele, Matam Karagi Matunda Kariore, Magi.
criteria suribra sudabra khangde private school oina tholeba hairiba private school sing adu da leifam thokpa mai gi ground lerabra mai gi equipments and laboratory lerabra separate boys amadi girls ki toilet lerabra thangnaba matik chabe ising lerabra playground lerabra madu gi criteria adu amata yeng da bida kaidawi school recognition pithoreba matang asna opposition bench na herakani school recognition pithorak paduna tae kaina matamde school ado system ado education system ado fail oirena no matang asra muka hangada ko salam sulai kari education system gi education minister education higher authority sing ado kya myam na chumba palek pa khage ba matang asra koina amuko time up thank you very much that was a fiery opening ko ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯐꯖꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯁꯟꯗꯨ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗꯨꯗ ꯐꯤꯕꯨꯟ ꯅꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯖꯤꯛꯇꯨ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯔꯦꯇꯣꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯊꯈ꯭ꯔꯦ that was an amazing opening howzik let us see how the opposition bands na kamai tawraga react tawge treasury bands na thangalakriba debate ki level du yona opposition bands na muk pikhalakpa ngambra yebji yengminaje in the opinion of the house current education system adequately strive for a developed Manipur ngasi education system asina saukhatpa Manipur amagi damak mapung phana thodang lori habasida in opposition to this motion opposition bands please speaker sir saukhatpa development habasiga mari leinaba adumlaba values magi parameters na singbadu koi treasury bench ki honorable leader na madu yoksan biramdana ngasigi motion asi yamna summena yetpirame madu ai parameters to development sokhat pipe tu madu di yoksalaga ngasigi motion asi kadai phoba lanbagi haibdu ai yam tentak na thamjarake ngasigi motion sokhat pa Manipur amagi damak ngasigi education system asna mapung phana thodang lori hai mapung phaba thodang lobo wat padagini aikona oppose tawjiri bise speaker sir education hai bisigi one talk se tongan ton ba music na tongan ba one talk pi ba atubo yamna samna thamla matamda aikoi knowledge skill lam sung value se aikoi tambagi thong sine the process of learning to ne masigi adu sigi education se development hai bisigi tongan ba music na economics na tongan ba one talk mayam pi ba adu sokut pa haib se leibak ama lamdaw ma sokut pa haib se khwaidagi maru haib se leibak tu da leiba miyam mi amam gi economic activities tu ne misak amam da senthok lambi leiba se magi senmilon pha ba haiba tare misak amam income leiba se ne ba khwaidagi yamna maru haib se leibak ama sokut pa haib se oda ai khoi yeng se ba ngasigi Manipur da leiba education system se mayamna thoido hendong na akhangai waja sing su haibi ba laikre ai khoi mark oriented obe education ne hoi mark wang ba si maru ai mark wang dra di kamaina mark sa mai mong da ani hum phangadi satro lai hai hai ya bana te mark wang ba su maru ai mana mark wang dra di criteria su dra ne makha tam ba su yaroi thaba inkhang to bu su yaroi to bu mark wang gi ba satro di phare ba mark wang hau da ba satro do madu mirai ba education system am ne Manipur da lairi bise aduna mark wang hau da ba satro gi mirai ba education system asna kamaina mapung pha ba thodang lo re hai no masi yamna sathina lan bu mosan ma khang speaker sir aiko yeng se BA tamba lore aise general education tamba lore hara kanda thaba inkhang phangdre hara kanda skill development da mai onsa leba Manipur da mana larik tamngai manungda skill development se tamge habi wakal se parents na su aiko gi education system na su satra masa na su khandeba ai BA lore ML lore thabak phangdre du tardi ai laikai da sangkak pa dukan ma hang ga adu deina mai pakip su leba ai gi ina oma khak lei DM arts ta tamak pa ma se BA lore ga thabak phangdra kanda sorok mapan da hai mai sungba yole madudagi mai pakit na maje tasengna private school oza ba misak am dagi di man hena paisa tan gre adu man hai hujikta taksi chole ba ai je larik taming mung da sumai khalam madi gana aduna larik taming mung da sigi khanna ba education system se ekoi Manipur da pi de aduna sokhat pa Manipur no da mapung pha ba thodang lo de habise amuka su lale adu yengse mu aikoina Manipur da ngasi lei se tuition culture ne yoma ba du makhunai tuition se same subject sumukta pa ba larik tu da ne ba tammi time up yam sathina lan ba khang nen time up opposition vans time up okay now we are coming to the real debate round debate ki chap round da khoi la ni ahan round sidi tonga ton ba vans sing na
मखोई की पोजीशन से करी की दमक फेवर द लेपी बनो मोशन से मखोई ने करी की दमक यानिंगी बनो अमसु करी की दमक यानिंग दिर बनो हाइबद की रैशनल आर्गुमेंट अमखक थमजबने अदुगा अनि सुपर राउंड से क्रॉस पेयर राउंड नि क्रॉस पेयर दाई खोई पीके दो अपुन बे अलॉटेड टाइम से टू द टाइम कीपर अपुन बे अलॉटेड टाइम से 12 मिनट्स की अलॉटेड टाइम से अपुन बे टीम अनि गिनी ट्रेजरी बेंच अमसुंग ओपोजिशन बेंच अनि लौबा ngam याबा अपुन बे टाइम ना 6 मिनट्स इच यारिबा मखै यामना तेन ngambi na request tawjage argument piba matamda maramdi ekhoina thamiba maximum minutes per speech se 2 minutes ni amukta ngangbada minute ani dagi hena sangthaba taragadi ekhoi time keeper na bell pibirakani aduga team amamamgi apunba time se allotted time se 6 minutes ni 6 minutes hek loi khaba matung dagi team ama phona wangang ba yararoi until 6 minutes to loidri bhawi da mangtadi team anina dumak wangang ba yagani to and fro ni team amadagi amok hanba team amadagi amok hanba. Now we'll start from the treasury events. This is the crossfire round. In the opinion of the house ngasigi education system asina saukhatpa manipur amagi damak mapung phana thodang lori treasury events crossfire round. Ko hojik opposition na thambirambada yamna sumba manamunga thakara thambirame adubu aina haijaningi badi system gi maran haibama system do lana implement tawbagi maran haibama punga ma pi taraga su pung se fadana thinba haitabado pung dugi marana te pung thinbadu mi dugi marane system nadi mark based education se muthana ba ko NEP 2020 gi matung ina lai we are approaching towards it tuition taw haiba se system da haidi system da tuition ka so abolish tawna ba hoi phonai value education system da impart tawna bonai education system gi matung ina ai khoi da khoi gi career counseling singba adagi atopa tai khoi vocational education have se sisu part of the education ne have se system na di yamna kan promote tawi adubu ai khoi gi satra sing parents sing na masi yeng da bani masi system ni maral nati. Okay, opposition events. अखोई सिस्टम द याम कन्न ताइनबगी हैबिट अमा अखोई तौबी अखोई ट्रेजरी इवेंट्स ना education is power na yam famous over lord actor na haibirami aduda hojiki education si power provide tawribra haiba question si akhoi hangba mathau tabra na khale hojik lairiba kaino maya phibun nambagi ama san maya phibun nambagi ama kaino na opposition bench sorry treasury bench kanna pukhat pirami masigi matang da aina haijaning basi masigi statement si contradict taure akhoi leader of the house na masagi statement contradict taujare na haibasi ai haijaning e maru aina maya phibun nammi se kaino na sarkar na nambani kaino na te system se na te system si sarkar na sembani system si power structure si ki part amani sarkar si na kaino sarkar si na mana semba mana ngakpa mana implement tawgadabani maram aduna masi yariba makai koi sumna thambinaba ai haijage. Okay, now to the treasury events. Thank you. Education system na purak padagi saukhat pa lakta ba haiba se sakar gi school da natraga sakar gi thabak phang ba du khatana te haiba se te opposition base na wakal ta bigani an khanje kai gunai matam da hai mahi yo lagoi so afau ba entrepreneur mo edektana hai mai mai ge sentol lambi la idu adu education system se pirak ma mai na thamjage aduga makha sa thrak pada ki mosalasi da support ba wafum khara tang ai amka samap tau jarake kai gunai matam da koi gi system asida phai natraga phatte ba tongana thambiko system asi salai ba head sing se kana no hadi eng se ba kai se lu su kang khang da mi su manipur da law minister oi bi ai ba ko lari ai ta mi su kai oi bi education minister oi bi ai ba mamang thak ta oiram ba da education minister amana sentence amanga kan da century ai ba gi wafam lai gra bane ba aduna si bo puna mak se ma khoi sing aduna hel ora kan da kai da rai matam da oza se karam kan da transfer ta gune ba se khangak te ba oza transfer ta da ba mafam marang khang da se kai da wi mai gi mi sing da oza lai ra ba mafam da su transfer ta sale ba
oza wali ba mafam de lokto ga oza lai ra mafam damak tawsale adagi amuka oza subject ko sana da subject ko natta ba mafam da tawsale adagi academic year loi salak pa natra ga sesal horam daida to weda ba transfer system adomi gi exam toram daida transfer ta thupa kum basi gi wathok se DMU da natra college sing da changla sak hen kai chara he la khongjam buk saksang gi ba wafam lai krame sipuna ma se khangbi yo ba aduna sipuna ma se kai inai kan da system asipu salai ba mi sing ase makoi sing ase competent oi di bro oi di right ma tau tai ba matang se sahi 75 sura ba democracy gi Indian constitution se matam ga sana na mukana remark tau ba ma thau tarak private wafam do lak toi ne ba aduna system pe sulai ta ba system sa ma da haksang gi ana ba na body part khud ma fail oi ba mi oi ma da khujin ga tat pa da tai na ba nati wa boro sim pura phang mo tham jagi. Okay, now opposition friends. Kubak yam kubi yu ko point harak pa tu da thamoi da pen bi ra kubak yam kure de mo ju encourage tawri. Now opposition friends treasury na thara lak chaba ma le khitang phajana to biro. Yes, opposition friends. Amukasu akhoi treasury bench na thamai ba wafam si opposition na thambana phajaba hen ba wafam oina thambire maru oina haijiningi ba point si gyan haifet sum sangtukna hairabada education se welfare state amagi magi basis amani magi basic amani sigumba education se regulate tauba proper education pi ba si lenga ki mathong ni sida akhoi gi part ama soi sokte haibasi si yamna nokning ba wafam ama akhoi kano treasury bench ki side tagi thambire masi aduga kano gi akhoi lairiba posida development adagi maru ina akhoi gi department lairiba sing yengjan ba sisu lenga ki mathong ni lenga ki thabak sing si maru ina inthok pagi masak mong ama uzai makata ningi bro. Okay, then treasury wins. Yan hanu muktada aina opposition na sengdoksa ningi si ngasigi motion sida akoina support tawjari base sarkar natte akoina support education haibisiga development haibisiga yam tu na satme dang parallel in satme na gadong neba in European countries the aiko development education saukhala pa ka dur masi aiko gi system ji manung de yaure ba ai isa satro ri ba ma pa ri ba oza ri ba makoi khudi ma ki mindset se chumbam changye ai ne school ai isa school thai je pai khada ma wang ba haibidi mes ta ma yam phangna ba english lon ba haina ba hindi lon ba haina adu khak chale ba adu natte ba khone pam sai ai isa school thai je aiko yum da langchak chak pa taring chak pa phi sab je masi ju school dum tambe madu wakal je parents ni singalin ne ba adugi wakal sen da ba education system je masina ne ba development da saukhat pa wat le ha je par ke anga sai job the economic values misak amam gi economic values se development ha se yana mari lai ne ba adugi economic values to ngasai masana masaje like tam lorga thabak thungdram ni economic values handaram ne development wale ba per capita income da manipur se india gi state mang list maningom de thiklak pa ahum subda ne ai khona yamna satina handana ngang ba mizoram se manipur yam satina hele per capita income phaba sikkim su yam hele per capita income khak lokho chabai wane baina per capita income na taba tongan ton ba gdp human development index tongan ton ba ma development parameters myam nei na greba sigi development parameters myam se masi kada ho yari ge sine ai hangjang ni Time up. Opposition ki upon the allotted 6 minutes lower. Now treasury wins ki how many second? 34 second. Treasury wins. Mr. Speaker, hengjang se yamna haw na thongba heiba miyamna yamna haw ba hengjang ma thongba taraga su hap le part da tengot da bol na hapai mo ta leibak to ina haidu agadi madu king na sabe adana kainum chat khibe yai dumai to na system asidi chummi tawbata bu manipur gi tengol oigadra phibam asigi karai phok choi ai badudi ai na morning singudra su house da mathok tadraban khalli adu leire phibam asi yadabani NEP new education policy se india gi oina yamna phajana implement to matik sare thogabani aduna sina awonba purakani hai bo pham thamjari base aduna NEP web taraga su Time up. Time up. Okay, that is the end of the first crossfire round. Crossfire round, okay. Okay. Anyway, treasury events na offensive way, opposition events na crossfire round, make up offensive attitude, pace the moderator.
moderator di wahang ani lakani hai bo wahang ani siki paukom je ekogi team ani na pibi gado bune. I'll start it from the opposition wins. I na debate yamin ramba friend ngakta se. These are all my friends in my debating days. I'll start it from the opposition wins. Opposition wins ay hangjani bo wahang se Manipur the mahi masingi system natab phibam. The condition of education in Manipur se favorable oi haidana khanbi bra habadi phayena khanbi bra natragana phattena khanbi bra aduga if yes or no aduga mari leinabe evidencing do thambiyo in 2 minutes. So my question to you is that do you think that the current education condition in Manipur is favorable or not? Habadu the paukum bibiyo and why? Manipur gi housing education system se favorable oibdi wale wala gasu ai sa su favorable oibdu da atopa education system sidena phawam leitam ai sa maksu tam ine Manipur education system favorable oiba wale have sige tongan to maram kyam leije favorable oiba wale na ai sa haizab do Manipur gi chhatra mayam sira khwai gi lubo wahang je UPSC interview da hangbo wahang du nateba ai like tam lo ra kai dokdu na wang ne. This is the most important question. Yam changau na ba mana numit chu pong khala ju khan ngam da wang ne ada ai like tam lo ra kai dokdu na wang je pakum pi ba ngam da education system ja ngasi gi system ju oi de ba aduna ne baina favorable oi den hai je swai sam dam ja Get up to where you go 2 minutes power. Okay. Mad hojiki aduma le gan ko adura sida aina favorable oi dena adumaina maram do thamjagina sida favorable ohening bhai batare masi oidrise unfavorable tari se favorable de kaino hai matam da ngasai Manipur ai sa haijagre mamang du haijagre ai se tuition gi mayok to wayam ngange na khoi marum pangsing su yam kan hayabo ai sida tuition gi mayok to wayam ngangam mi sakse upai leitradi tuition mayum dhala tuition taru duine adagi mo private school phate in sai ram mi ja horen upai leitri mayum dhana hanlaga mo private school oza oi duine for the livelihood masi livelihood kineba ai ngarang han Facebook ta yam bhajaban koi post ama thengne state force yam toi sai bunu pa ta sungsa marta state force no queue le phorina madu kai tan nate ba ma this for the livelihood survival ki question ne ba adumai tawdra ngasi gi system da ai ju dum sali ni na survival question dur ai zulum hingai nga sat padam ne system semdok ko da ne ai sa khak semdok no te ba ai ga mari lai ne ba ima ipa su oza su punna semdok mi dam sang ye ngasi gi system se yeng se ba ai ko gi European countries ta tawise mai magi tongan to lam du ko sana ba curriculum the syllabus same curriculum siga sana ba madu Manipur laite sima. Time up. Thank you very much. Now my question to the treasury events, the same question. I know opposition events ta hangi ba wahang duma I treasury events ta hangjage Manipur da le ba hojo ki oi ba education ki conditions hai mahi education ki oi ba condition hai batai inclusive oi re ko student ki then infrastructure ki everything administration ki oi ba ai hojo ki le ba education conditions hai favorable oi na khan bi bra masi phai na khan bi bra natraga fatte na khan bi bra madu ki evidence ga do thambiyo 2 minutes for the treasury events. Hojik ki haibani na Mr. Speaker. Hojik ki oina Manipur da lay education phiki phibam yamna favorable oide yam samna hair kanda kai guna matam da school college me ama hojik kai dawre matam da relief camp hanga lay hojik aduna settlement for one in tini waina tawdringai matam asida kamain torakanda education si like tam mafam adur like tam gadur mangang chinduna na favorable swell oide aduga ani subada school college suti thabagi bathingjan bagi sang chidi myam he na khangarabaduni 365 days sida 300 mukti thingamani adubu tawbata angang chingje paikha wang na mark pass tawre sida koi harauduna tawba mark yam phange mark tas kadam he trans khan ga dome tawri si yamna lan ba phibam amdan hai tare kaiguna haima matam da mark ta saki baduna lamdam asiki naha kaya mamang thakta de central gi exam kaya thara kanda irai na salam badu ji oiraktrabane ba sigi system ase kana na pore kanda khoi mapi ma passing asina tu yenga ga masa ma su singa ma palam da loin thadu khra thamaga na khoi thokpa ta horo na thambira me mongda for example amatang pijar kanda DMU da ji weri phiwa ma se kaisu laitraba hana DM college sale ma pham amdura university na maming kalchen sa tho thamame ozame am chen sarondre infrastructure se sarondre angang sing gi registration bawa matam chana pi
ngamdre aduna matam maram moira kanda makhoi gi khutung cha daba mayam exam do ro ato ato pado oiro mayam thukal lere adagi o leiribo oja singa duga takadaba lei aduga sana daba yengbidre yengbida baduna kari thu ematam syllabus exam question semak matam out of syllabus 100 ki manung 40 mark ka semjale madu out of syllabus oi haiba taraga su hayeng haba ani ka hijan be exam haidora kanda habak taba adugi problem sigum bagi mayam manipur da tangdu leita da fibam masida hakali basina maram moira kanda na jile riba fibam Thagachari yam fajana respond to be treasury events some of the opposition events. Now my second question I'll start it from treasury events. Treasury events ke hosage treasury events na mark ki wafam ma yam kana puthori opposition events na tuition culture ki wafam ma yam kana puthori. Then I'll ask mark ki wafam zai treasury events laksage mark yam phang bazina अखोई current education condition si phagalakpagi mami ne अखोई udori bra haibagi question si laksera kanda mark yam phangbaji hojikti forget about the first division school amadi ki first division yam phangbadi thamgrajeba aini school kharagi data uzabada haibadai school kharagi je physics chemistry the letter satpagi chang se first division nataba letter satpagi chang se atam badu da angang chawa chathuk tam bakanda angang Mari manga natana haitare manga tarung natana lemhuri mayam to pull up letter satpa se koina ureba ko pass quite yam to be iran hojik first division quite power matam ne and then letter quite chatpa matam de hojik in this era of the highest first divisioner ko highest letter mark holders ko sigi matam sida laiba mark yam phangbagi yawon je masi education ki fibam se phagalakpagi ne na khanbibra natragana adu natragadi karamba posak amagi manifestation oidoino akhoi ki khunai sida karamba asoiba ma leibagi da mark yam hen phangi ne na khanbidoino please treasury events 2 minutes. Thank you Mr. Speaker. Mr. Speaker angang mayam letter sale angang exam ma da school ma de angang sama exam tha ma tam da angang 80 plus 90 letter phangen hai moi phangi ba subject sin do karam subject da letter sale ni kan da de practical mark te 30 lakh da ba physics chemistry bio do ramba aduga khangra ba yadra ba language ba manipuri language to ba pani thi nuai na mark phangam da ba english language to ba phangam da ba sigi example am khatang hai ba taraga di mamangi handak ki exam da taba mamangi exam da manipuri subject thok panumita bo lai aduna board puraga tana kheba mama lo irba manipur du khangdab sina di kam yam na ngang ching du ki fibam kari werang bane abado yamna chumba parmalam khatai bi jaraga tension koi gi leader of house ki support to zaboina supplement to zaboina hojik aina thamjaning basi hojik koi gi mark basis mark wang pai base si se mark basis lai riba koi gi parents singi kangu da di yamna faina khalam badi yai madubu tobotabu after all Dakar dari basidi, aku na tansali base, mark tu nati bo, punsi da ko na sanga dari knowledge tu ni bo. Aduna, sigi mark si budi, ay di knowledge te na emphasis bisa ningi, aduna mark ay base, sida mark one he, when mark bagi po sina, so na kalom da knowledge tanah da bida, mark when na tanah rakoi po na malay bo. Masi se, yam na fati na ay jani. Okay, thank you very much. Treasury events kita magta mayam applause tum to bigani, ahu kubam kubigani. Now to the opposition events. Opposition events the laksaka to wahang si tuition culture hai ba Manipur da coaching chatna da best school da ta mehara ga ju angang do Manipur ki quite expensive oi ba school ma da ta mehara ga ju coaching ji loi chat nei ko sida home tuition natraga na coaching center da chatla ga coaching chat pa ki chatna bi ma khak lei madu mak yam phajana highlight to bi tasingna coaching ki culture ma live si masi dagi isa fawasi Tholak pangamdre haibane ko. I cannot come out from the coaching culture. I myself say coaching culture yazada ba isa si chu I surviving the mota angang coaching to badaka leina isa na haibire. Now adu itaraga di khwaidagi private school dagi horaga na khwaidagi paisa sangba school phawbada coaching to da satra leite Manipur da. Adu itaraga di coaching ki darkar oi is kari dagi no. Is it out of the failure of the education system? Or is it out of the failure of the syllabus and curriculum provided by the different board and council? Si ma'am sin oidori bra karamba maram dagi coaching culture ama predominantly Manipur da normal or have questions in. Speaker sir,
ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀꯜꯆꯔ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯉꯟꯇꯛꯅ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯡꯉꯒ ꯔꯤꯚꯥꯏꯁꯀꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯛ ꯋꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯅ 12 ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯊꯥꯖꯒꯦ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯊꯥꯖꯒꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯂꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯨꯗꯩꯗꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀꯜꯆꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯁꯨꯝꯃꯨꯛꯇ ꯄꯥꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯆꯠꯁꯜꯂꯦꯕ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯠꯁꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯃꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯥꯛꯏ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯥꯛꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯐꯔꯦ ꯂꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯐꯖꯅ ꯐꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯤꯁꯨ ꯇꯞꯇꯥꯏ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯐꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤꯅꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯥꯒꯤꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯃꯥꯔꯛꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯀꯣꯆꯤꯡꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯚꯣꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯠꯆꯕ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯆꯠꯆꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯁꯦꯝ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯟꯠ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯗꯨ Okay. Supplement of you. Supplement ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯁꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯛꯂꯣꯠ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯁꯜꯂꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯕꯅ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯨꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯀꯧꯅꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯊꯑꯣꯏꯀꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯆꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯑꯝꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ Time up. Okay, that is the end of the third round. That is face the moderator. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ timing ꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ program ꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯇꯦꯟꯖꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ round ꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ round ꯁꯦ cross fair ꯒꯤ round ꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ minutes ꯁꯦ 20 minutes ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 20 minutes ꯁꯤ 12 minutes ꯇ ꯇꯦꯟꯖꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ cross fair ꯒꯤ round ꯁꯤ another 12 minutes for the two vents treasury and opposition vents. So in the opinion of the house, current education system adequately strives for a developed Manipur. Ngasigi education system asina saukhatpa Manipur amagidamak mapung phana thodang lori hariba ngasigi motion asida ani suba cross fair round gidamakta agi rounds open tawjage and this time I'll start it from the opposition vents. Opposition vents ki apunba phangiba allotted time 6 minutes. Treasury vents ki apunba phangiba allotted time 6 minutes. Aduga team amamamna khwaidagi sangna ngangba yaba apunba minutes se 2 minutes. So let us start it from the opposition vents. Opposition vents, your crossfire round starts. Speaker sir, ngasai treasury bench ki koi members sing so haipikre Manipur ki koi tongan tonba government gi laiba school sing gi piom se yamna sokli haida government gi laiba school sing si natragana Manipur da government dei handokana private school sing sungare ne aikoi formal ji khatane formal education ne mayam ne yam kan nai nai asin nataba informal education haidna aigi laikai dagi aigi mari mata dagi aigi loinari bimyam dagi ai laipung phamba dai tamakadaba adum la education system ma laiba madugi education system tung akoi nainaba wat padong na akoi society je tawe masigi informal education si sau sau khataba Manipur da haibidi tasengna akoi IQ khak wang bai patari SQ social quotient gum emotional quotient gum si amna wat pa adum la education system ma khak ne Manipur da aduna ne akoi na mapung pha de na support akoi mapung pha de haibis da wina supporter ko oppose tok jeri se hadi mapung pha ba wa leba education system se mapung pha dab de akoi oppose tok jamni aduna ngasai tongan ton ba school singda college budi pare school singda akoi science ki laboratory oro amoi akoi treasury bench ki members sing so haibi kre madu yamna phatte haida madu laboratory ne singba matragana akoi practical tawna singba madu wat pa school du da akoi innovative ideas creative ideas adu tammi satra tholokidra ngasi Manipur da AI gi robot sare natra ama tawre du tawre haisi tongan ba school dagi school gi magi contribution am ta yaude masai contribution ngatane adugi creative ideas innovative ideas puthopang ngamdaba Manipur gi education system sida kamdona mapung phare na treasury bench ta habi bano masima thambiro aduga akoi informal education se phasna mapung phana phangdaba system sida kamdona mapung phana koi thodang lowe sa habi no se thambiro thamse Okay,
ai khare intervene tawjage through the treasury bench opposition bench na hariba maroiba component di informal education si hojiki manipur chadari education system sina support tawde ani subada angang singi creative instinct mayam asi yokhatpa ngamba machak elements sing manipur hojik chadari education system sida yaude your response akhoi hojik lairi basi informal education si Mr. Speaker sir informal education si hana yam leirame khoi manipur da hoi handare kadai waida leiri hujibok leiri art and culture om da adona kalamadi informal education se yam phajana leiri cultural gi matang adi adubu akhoi gi atopati matang adi informal education namada aina salan bai base aigi akhoi gi informal education se salan gada base morality of this koi people gi morality se sigi isina wrong perception am da leigre dignity of labor hai base leitaba akhoi gi ai graduate oi taragadi ai si to yadre ai master loiraba aina kamaina ai labuk ta sambu khoi doino sigi ama ground am da leigre aduna informal education dagi khoina earn to gadaba sing se formal education pursue to ringa da earn to ning debo vote from the students and magi guardians sing dagi su sigi society ki impart se masina khwai dagi soi bani anta tanadre basida wanganga rising anyway treasury bench no continue to be okay please treasury bench timekeeper treasury bench Mr. Speaker अखोई लमदम सनब सिस्टम खतंग रिमाइंड तौजगे अंगांग पोलकपगा चाही अमनी लेब कईदवी ममादुना किड सेंटर थमजलेब अंगांगदो खरा लेरप कईदवी युमद सेना वाई लेकाई मी पुलहनिंगदेना बोर्डिंग थमजंग्रनेब खरा लेरग हॉस्टेल दा खरा लेरग सुमाइना चटखिबसना कईदवी हम मतमदा ngасai opposition bench na hangbiखिबदो अंगांग अदुगा लयावगदब पोटेंशियल मैम सोशल क्वेश्चन इमुंग मनुंग लोइनबगी इमोशनल क्वेश्चन एडिक्वेट क्वेश्चन मागी सेल्फ डिटरमिनेशन की लौजगदब मैम मसा मथंत मांगहल्लेबा अदुना मरम ओरकांदनी अदुना सिदा सिस्टम द ताइनबदा मतिक सारोय कइगना मतमदा सिस्टम फत्ते हन हायरगा खोइस अदुम फसनदबै थबो अमा तौरेबा ममा मपाना कोमनबा नत्रगा एनवायरनमेंट की फिबम दुयगा कोमनबा ना तौरेबा अइगी इसा सेमबदे अइगी थौदांग हाबिगे मखोइदा वखलोन दु लैतेबा अदुना पुनमक थौदांग लौमिना time up okay now opposition bench na hangiba wahang singki yamna matik chaba reply ji treasury bench na pirakre now opposition bench ki next offensive 2 minutes hojik phawbada 6 minutes ta minute kya logre koi treasury bench tagi koi yamna matik chaw pakhum se ta do malaga tajadre madu yam laibok thibani dignity of labor kana yam panbigi si khudimak si system sina puthorakpa adugumba outcome ne system si ge akhoi gi hojik lai river education system si fail oibna maram orakanda private school masing yam henkalakpa private school da chhatra thabagi masing henkalakpa government school handarakpa si sina akhoi gi economy da su yam saw saitheng amapi si akhoi gi lai river chhatra ama class 12 fawba tamhalakpa kanda magi parents na thadari si almost 25 lakhs ni approx ta sigi 25 lakhs is saving tawraga sigi chhatra sigi mi sigi akoi gi individual sigi tungi tamakta akoi na invest tawgadabdo tawba phanghandaba si system sigi asoibani akoi gi system soire na haiba se akoi na kana laujaba sida supplement tawbirakpa manba timing ma'am amasu akoi treasury banks tagi akoi remark phangjai haijaba tare okay akhoi opposition bench na system soire di haiba ko adu system soibaga mari leina ba asoiba mayam dudi treasury bench na loinamak ti yai heba aduga treasury bench na madu mayam do loini yaraga system gak soi haiba se yadre se kaigino jine treasury bench yam ironical oiba satire ni ko treasury bench na yaga do wafam do opposition bench na ya thokpirakadaba natti akhoi ni harakadaba ne adu system akhoi हजकान की चुम्मेना दम येत कदबा
ꯇꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯇꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯥꯜꯂꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯣꯏꯗꯦ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯅꯧꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯐꯠꯇꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯨꯞꯆꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯕꯦꯟꯁꯅ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯊꯃꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ Okay, system soide amuk su haire treasury bench na mayam se ta traber kai nom ta nokte am ta khuba khude okay okay system soide ha ba ko kai treasury bench na haire je lairi ba situation manipur irang phatte hairi ko manipur situation phatte aduna soirak pani habani now opposition bench si handak si offensive am oi ko now opposition bench issue leire haibasu treasury bench na yabire adu issue sing se system sidagi tholakpa issue ngakta ne ba issue sing sina system tholakpa nate ba sigi post sida yanaraga sigi ekoi gi debate se sum lotion badi yarabjani issue se system dagi thorakpani soirakpani sini issue leire ise system dagi ne yaningbra ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄꯥꯁ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕꯤꯒꯅꯨ Okay, I taudre opposition bench aina sum up tawgadabda I taadre ba yes koi treasury bench na koi exam da khongban chen bagi mata ama pan birame madu system da keno to adu sum thokpa hori ne treasury bench members in khangbi das madu akoi yawam ne sum thokpa hori ne adu maina dum sum thokpa da support to bi di kai kai ge kari kai ge Mr. Speaker akoi ngasi hojil leiriba house ki wafam se yam na action na yam no phang ani kai no hai kan da hojik pale ba lenga ki mawong ama leiba to kaino ma tawba ga mamang sakan soram bani mamang sakan soram bani aduna dum tai na pai mawong ne tham jage haina ki bane ba habitual okay mamang gi sarkar da soibai ne ba wafam amat pukhalai kari habini mamang sarkar na soiram azu hujikti sarkar pai biram ne tawgida ngam bane dum sum thokpiyo ke su kai de ba ijan हाइजनिंग बमना सरकार से कंटिन्यूशन ने बा सरकार से मी होंग खक्तने सरकार जी लेंग दे बा पॉलिसी प्रोग्राम जी लेंग दे बा सीनी थमजनिंग बसे अखोई से अमुकन अखोई डिबेट सी मखा चथनबगी तंजादो लौजगे अदुगा अखोई मांगदा लिंगसिन बेरिबा आइगे काई खुमनजरिबा ओजानी प्रोफेसर सिंगलेन मैस्नाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट अखोई मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर एशियन स्टडीज इकाई खुमनजरिबा आइगे ओजा अमसुंग मणिपुर की संगनाइरबा सोशल साइंटिस्ट साधना बिलाइशम अनिबु ताराम नोक्सरी अमसु इकाई खुमन बुचरी आइगे इकाई खुमनजरिबा ओजा अनि सिगी ममांग अदुगा इगे इकाई खुमनजरिबा सर डॉक्टर राहिजुद्दीन शेख हाइबा ओजा अहुम सी अखोई डिबेट की जजेस सिंग ओइबिरकपा स्पीकर सिंग ओइबिरकपा मणिपुर की संगनाइरबा एकेडमिशियन सिंगनी मखोई ममांग दा डिबेट तौरगा चावरखिबा डिबेटर ngaktani अखोई मांग दा फंबिरिबा मयाम सी इंक्लूडिंग माई सेल्फ अदुना अखोई लोइसलपगी डिबेट के राउंड अमा नि सिदे अखोई लेंबिरइबा अखोई इकाई खुमनजरिबा ओजा नि सी मांग दा फंबिरबा अखोई सर समु यावना पुन ओजा होम सी मांग दा फंबिरबनिना हेना डिबेट सिगी मगुन हाकनी हैबदु थमजगे लोइदना साउंड सिसो अरोइबदा याम कन्ना नुंगाई खले हौजिकसे ngasai kaide akhoi mesen jamada tanaram dabne adubo sar singlen ga sadanabi ga lakan da di sound je pachana nuai khale sumaina hobudi nuai ramaga de akhoi ta singna nuai jeram ga dabne thank you very much technician sing da aduga hausi fawu da allotted time de leiribasi treasury events ki apun minute kya leiri 36 second 2 minutes 36 second and opposition ki oina 2 minutes 20 seconds ado sound sin waira badina ai matam gidang hamna bogna jage vat ahan bagi ina lotion ba tanza do logje opposition events akoi treasury bench ki members sing su thambire hauji go ba karen asai thambi kire ko hek mamangda karen education system sida akoi support tawjabani haidi karen education system sida afab su hai kire phatab su hai kire ada aina hangjaning base Korean education system sigana aikoi education se mayamat awang mathakti koi mahi masin tamjalorba aduga koi employment exchange ta thabak phangda bisa masa yam wang leba sigal lainaba ai samam ta haisage akoi manipur gi 28.5 lakhs population se masida
ꯑꯩꯈꯣꯏ 7.5 lakhs population unemployed ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ current education system ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ solve ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯦ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯊꯝꯖꯒꯦ. That's a big question. Big question from the opposition bench to the treasury bench. Current education system sina matik chaba taragadi karigidamuk employment exchange ta asuk yam thabuk yamna phangdaba educated oiba youth mayam ama leiriba no haibagi question sini treasury bench. Mr. Speaker, ngasai koi honorable treasury bench ki member na so thambikre akoi gi Manipur gi naha sing se aidi master loire aidi BA loire aidi masi job sika ai sana de na leitho aganda isana thabuk pujabagi tuwa culture gi thabuk se yamna handari aduna akhoi su thabuk yausan ba mathok tai thamjage aduga ani subada NEP la bane na hanjal hajare new education policy da hoji graduation da sahi mari one kare ahum oirambado makhoi de skill development vocational course half kare ado college khara da skill development ge vocational course hanga kan da kamai tawe kan da tambine ba mi leitab da gi lao si course se kak khiba tare kan tawe si kari no haiba matam da isa da adu thabuk ta in taw hongde da ai de du taw gani haibe wakhal lo lam lai ri ba aduga ai gi isana bo lawkum gadra ai gi isana bo dukan pham gadra ai gi isana bo sam kak kadra ai gi isana bo likso thaw gadra pot thang gadra haibe ge khoi de culture am su lai ri isa su lai ri ba aduna isa su lokthok pi tai aduna hoji lai ba si 2020 de gi ni hoji implement tawr patangai ri ana sina la ko matam de ahongba chouba wonba ma soidam ke la kan he wa from the thamjek. New education policy laaba matungda ahongba ama laagani haibani tasengna makti masi education system ge moral nate akhoi ge public morality da work culture u support tawdabagi moral ne hairi kari habini adu public morality da work culture support tawdabda tawna ba education system je implement tawdi kai ka ge education system se madu work culture do morality do madu support honba education system do pi bidi kai ka ge kari kai ge treasury bench ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯜꯗꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯜꯗꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯞꯁꯇꯨꯗꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ. mamangi sarkarna soirambai wafamne kari habini no mamangi sarkarna mamangi education policy hujik chatna is 1986 ki rajingati matangi NP 1986 tune maduda su vocational education gi asai work culture adugi do yaudi yauri adubu NEP la kana soidna semdok pin soidna semdorani hair adubu aina sum uzabada NEP la akhoi gi NEP phana la azu akhoi gi parents ki wakalon Satra ki wakolon se machine ba khwai maru se class 6 tagi hapo haide be NEP 2020 da vocational education se oda khwai maru se hojik vocational education maru se formal obe education ai kun hoji like tam yong da vocational education maru se khangdi ba like tam lore thabak phangdar kan da kona asidi khabar da food processing gi natragana phone sembagi adum labai vocational education ma course tam tawne madu tamne madu natte ba kun pamjaina Larik tamna aise larik tammingai da kari skill tawba yage do madu gi pihan ning education system no ngasi pi de aduna ne kon opposed of jaise. Okay, treasury events yam tin bada handak khara viral sakhiba video ama angangai sing khaiba tamibagi video ama laijabane adugi video do ubakanda akhoi gi general public ki reaction se angangai se larik tambigi ta na sing khaiba tambi leire hai Sigi morality se same to pada kata hai sigi ni maru morality soiri system soi benate public morality soiri habagi question se yam hanjan with example pupiri kai happening opposition fence public morality high pose overall system si part amaneva system sina tawra semtora kada baneva system sina public to thole reaction du system du na tawra thole reaction neva si thmai thamjagi soiri ba punamak se system ne public morality soi gera issue soi gera punamak se system ne avase goi opposition fence na bi je treasury fence your response. Mr. Speaker, system education system the whole issue khudimak se education system soi begine na blame tawragadi isa gi aramba do mom kupsan na bhona boin thokani ai isa inba matam da makut masana jaba tambi be mota ai ni inbiraga folenga ga elhabiba ai gi system ado simdo ai gi koke wakhalola do sendokana education system da tain budi yaro en thamje. Okay, Honorable Speaker sir akhoi system hai kanda education system sorga system khudimok sorik paje education taina ba yaro hari madu asai time up opposition fence ki matam later. So how many seconds left for treasury events? 28 seconds for treasury events.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯜ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯞ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯞ ꯐꯣꯔ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯞ ꯐꯣꯔ ꯑꯦ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ opposition khitang understand tawbiyo time up aikoi current education system sina manipur da chaukhat pa manipur ma pure have nate honari have ni ko manipur sarkar honari now the next round is hit up your opponent sing hit up tawgi round ni haiba round si da treasury when somebody opposition when ani mangna wang ani opponent team na hangado bani adu boy time limitation leibani na wang amamam da kadharage so let us start it from the treasury events ki wahang to opposition events so while opening of the hit of your opponent round now we can take question from the treasury events to the opposition events your question yes respected members in the Tanzania bu hangdi hauzik sahi amela ba tangdu leita draba manipur ki phibam asida ki leide ba khoi ki education system asina change propada wa gani khoi system asi soibana te phibam yamna sadri na thamjabane ba khoina masida yamna system soi ha bani na hauzik ki issue singse lo henbangam gada ba system do na karamba system do muktang pibi wang zi masigi wait wang yam phazai aduga allotted time is 2 minutes please koi treasury bench ki member na haibire system ngasai system no tanda haibire aduga ngasiki leiba issues mem ji loisan gadaba loisan bang ngam gadaba adum labi education system do karam mana hari adum labi education system do semdok pangam ba ngasi government na semdok kan ngam ka tawne paibi ba government paibi ni adum semdok pi ngam matter government paire heduna khoi wait paukhum soiden pibi ningam gani second kya le me for treasury opposition events ha 24 second le me ko horen sum up to we ani wait aduga hozik opposition events gi treasury events wang hang biyo aduga hozik ki matang do yet pining bodo adu so adong gi 2 minutes ke allotted time do paukhum pibi be agani so this time in the round 5 there is the hit of your opponent round one question from opposition events to the treasury events your question aina treasury bench ki members sing hangjung ma se aikoi masai treasury bench ki members sing jo haibire NEP 2020 se la aga di vocational education se phasna mapung phana phangani madudagi aikoi skill development gi wan tuk se yamna pharani na hairi masida ina hangjani ba je yumdang nariba asam di Asian Development Bank dagi sentang logdaraga skill development university ma 2021 din khatkreba 25 phoki manungda aikoi fully operational tawni haitare tawbutabu manipur gi leiba aikoi community college ani se dhanamanjuri ga surchanpur ga se masida aikoi na miyamna community college ta thammiba sika sumnagi general education oigadaba aduma college ta thamliba aikogi mityeng se ma pa ju satra ju tasengna kaisu khang hadi professional line haraga doctor engineer paramedical khara khang natan atopa kaina khangdeba masi kamdongna hadi asuyam thina atopa state na advance oigarga manipur na yam sotana lehogadu view am leiba masi kamdongna suyam asiguma view am se kamaina education system se yam chaw thonglang lori haino habiro sum okay big and very long question treasury events 2 minutes pa ko pibi gani ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NEP 2020 ꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ education system ꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ education system ꯅ vocational education ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ general education ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯇꯨꯅꯅ ꯆꯠꯇꯕ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ choice ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ mandatory ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯕ mandatory ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ by hook or crook ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪ choice ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕꯗ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ allotted time loidri lotion bibi agani Mr. Speaker
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 68-69 ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪꯅꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯖꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒ ꯍꯪꯖꯔꯤꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯈꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯪꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯖꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯅꯧꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯗꯤꯐꯪ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯊꯥꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯗꯤꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯁꯨꯝꯗꯠꯂꯗꯤ ꯇꯠꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯀꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯗꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯨꯝꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯇꯠꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ 24 seconds for opposition friends ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯅꯤꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯇ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯀꯥꯎꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗꯣ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯦꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, that is 24 seconds for the opposition team. Now, before the closing remarks, aroiba round habatare. Closing remarks ki atienba round namakak laigani. Aduki mamangda 4 minutes ki round namakak laigani. Haiba round si I'll initiate it from the jury members. Jury member dagi initiate togodawazi question amamam habatare. Jury member amana asing badi team animakta question ani hangadobuni adubo question amada I kakthajarage. The first question for the treasury events, and this question is from the jury member who has been working as an advocate in the High Court of Manipur, Sir Azmal Dagi, treasury events the Wang Hang Bigani. Please, sir. Okay, ngasai opening remark te horaga entire debate sida leiriba topic siga mari leinana hairiba mayam sida system si yare is adequately strives for a developed Manipur. Developed Manipur ga ngasai gi education system siga connection si ipang ID aikoina noina explain doriba mayam sida aikoina vividly wo phangdre rhetoric to insala ayambana adoi taragadi education system haibasi education ne magi purpose adoi taragadi mayam education haibasi gi definition si to gain knowledge id internet ta phangba yam live mi khudimang accessible oiba definition da to gain knowledge and skill that will prepare individuals to lead productive and fulfilled lives haibam atopa amadan the holistic development of body mind and soul atopa amadan amok learners being prepared for their future and reaching their fullest potential as lifelong learner haibam sigi mayam si education ki purpose ne system duna create tawgadaba system duna create tawgadaba education ki purpose sigi purpose sing ji phangagadi ngasai in one way nakoina hairiba system si intake ni everything is proper there is no problem at all but systems in a create tawriba political society political system everything si di pura aikoigi soire mashi lale corruption tawre nepotism leire mayam hairi same treasury bench na ado animak si kamaina explain tawdori no sini nakoigi motion si by your itself nakoina somu haibadi kakthabagi ama leire aduna masi properly house da explain tawdragadi how can you pass the motion ado explain taw haibadi aigi question sin system sin create taw aduna system si kamaina pharino kamaina intake tawrino adogadi society da hairiba outcome do ngasai education ki purpose do aduna development lakadori ni do adi matang da kitang enlighten taw explain tawragadi this is my humble question. Okay, jury panel dagi question hang bigre treasury events the 2 minutes sa pawkhom bibigani.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Mr. Speaker sir ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯅꯝꯕ ꯁꯤꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ education system ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ current education system past education systemꯅ ꯁꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ current education systemꯅ ꯁꯦꯝꯇꯣꯔꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ develop ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ strive ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ emit ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯏꯝꯄꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯧꯖꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ education systemꯁꯤꯅ develop ꯑꯃ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ new education systemꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯍꯧꯔꯤꯕ value education system ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ moralityꯗ ꯌꯥꯝ emphasis ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯟꯅ mark basisꯇ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ mark basisꯇ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ markꯇ strive ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ knowledgeꯇ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ morality ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯥꯀꯜꯂꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ education systemꯁꯤꯅꯗꯤ ꯅꯧꯅ ꯅꯝꯗꯅ impart ꯇꯧꯗꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ education systemꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯝꯗꯅ impart ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ impart ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯏꯅꯤꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯏꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ education systemꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯤꯔꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ for treasury events 19 seconds ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ now jury panel dagi question for the opposition events ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯣꯂꯦꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯪꯕꯤꯒꯅꯤ for the opposition events ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ opposition bench ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕ ꯃꯣꯁꯟꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯠ ꯇꯧꯖꯍꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ education policy kaya ama adum matam adu leiriba education si reform tawre haraga koigi leiriba problem mayam kadi kadi koigi unemployment ki boiro mayam si solve tawba ngamgani adigi India si develop nation ama oigani haibagi adugi mission tudaida koigi India gi leiriba nook and corner different states tongan ba koi culture mayam se loina tas tawba loin tas tawre haraga madu koi policy kuche puthok dari bane inga mena aduna latest ain samji jarabada latest NEP 2020 si koi India government ki oina khwai best kanu oigedori ni ne haida to puthoi ba system si daida masida koi vocational courses skill development mayam ma hapse laga masine koi India ki unemployed youth koi larik hiriba mayam ma masigi makoi bo thabak piba ko masana masabu hingjabagi self earning ki ting oigani haibagi kano si leidi bane bas deida aduna masidaida masi opposition bench kamuna complete oide system si complete oide formal education da maroina emphasize tawba aikoi manipur dadi masi favor oide ko ten haibase masigi system sida yaningdriba soiribase kari ki notion. Okay, this is the question for the opposition events and please respond. ai speaker sa mamang du thamjagre aikoi formal da ngak chat kitar de informal jam ta yahu da tar de aikoi social question haibam lai yam intelligence question na ta social question se ma tasingna adi kogi se kairo lekai gi arapa kungang dagi hairon arapa kungang dagi imphan mung da tamgraga class 9 10 ek lob tam ma sakrane 11 12 tamane adagi college se mapan sakhiba natra manipurdum tamdawra adagi university mung tamane sahi manga taruk taret mukse magi kairo lekai gi miga magi atopa miga lapnar ni akak na timing haide harau kumai gumba chairau bogumba it kumba adagi lai harau bogumba natna magi kungang kairo lekai kumba roiba adagi mal lapthok na grani sigi lapna baje si lapna grab ni ma social minded obse wa la ne tasing na ma di lapna ningdra lapna na te magi system dona yad dana lapthok sa gimne
मधुदने अखोई ngasai system soi hai je adu lapthok khamne ngasai doctor ka patient ga laina ga da mari ju doctor na phajada adi mak yam phangba yam hai re doctor na patient da wa phajna ngang de hai do ngasai gi social education hai di social question do walak padagi ne ba formal da ngak chat ki ba akhoi je tuition culture da ngak chat ki ba coaching da ngak chat ki ba chat le ba tuition coaching du ju ne akhoi na dar atopa trade am gi hiram am gi sat pan na ta ba adu na ne ba akhoi na soi hai je ai example am tang pi je hujik se school gi timing sem dokre pung nipan swai nipan khai da horoga horen pung amani swai da adu loraga di akhoi government hai se magi pamjaba trade am da tuition to swai adu tuition to wo za gi maton thokre ba tasenga same school da tami bo subject to tuition to adu natte ba government hai se atopa magi pamjaba trade jagoi tamgera ma sanaba tamgera adu tamgera ai du ne adu vocational education sali ba mi je akhoi kunai da handana yeng ui madi like ta oidram ni aduna madi workshop tam sakram ne workshop tu gari gi doctor ne ma dum tam ye akhoi na binary ba phone sem bu metric pekha pass to da nupa na sem phone sem me adu manak tu da MA pass to nupa na phone yadren pori ne ba adu phone gi doctor ne ba adu gi akhoi na phajaba wahai da phajaba wahai hai da bai tare mo khoi tam missing se phajaba wahai hai ri system jana hayan dam ne no post to jam ni aduna system soi be da gini informal time up okay thank you very much your 19 second for treasury events Mr. Speaker, education I say am na samna Manipuri da hara kanda phaba ma changwai ba lai shu khangba mi mo oi ba hai ba duni adubo hojiki leiriba system asina mamangi leirme system asina soiram ba taraga so lai ba sidadi ma changwai ba lai shu khangba mi oi da soidam ki oira kani hani khali adubo lamdam asida leiriba phibam asina di madu tab yorok tabani hai time up tasingna makti ko ki debating ngasi ki format se pung ama chapsana tawbagi aduga allotted time thamjabani adubo अखोई यारे बम खै कथजरे मरमदि अखोई आइगी ओजा सर चिंगलेन जे सारना हाइबा मलै मणिपुर कनगेन खनतारगदि मतम हाना कल्लोन अदो मणिपुर द ख्वाइदे खोइना कनबा ngमदबजि मतम ने अदोना आइगी काइ खुमजरिबो ओजा सिंग से काइ खुमजबोइना मतम से किदंग आइ लौदबनि तसेंगना दे आइना सर धनबीरगा अखोई सर चिंगलेन गे जे पुंग अमा मखाइदा लाओ पुंग अमा देगे होगनि हाइबनि अदो इवनिंग सेशन से पुंग अमा मखाइदे लाओ हाइबनि सर गोइना अनदर 30 minutes ama chondaraga pung ani dani yosan beri ise si bawda khoi debate lotion ma ngamauda baji mak laibak tibani aroiba closing statement from both of the teams treasury events and opposition events ki ai khoi nga sai kaktha hoba minute mayam dugi minute amamam dang ai hapsage let us start it from the opposition events ge hojage opposition events ki closing statement si team gi member ani mak ngang bai khudong chaba bijari aduga ngasai ngang bada yahodaba assert tawang amhodaba point mayam ama offensive point mayam ama thabini bo mayam do se loina mak samap to biro so closing remark ta legadori ba pun ba allotted time se 4 minutes ni minute ama hapchare aduga to the jury members ngasi gi debate se ko invitation debate exhibition debate oibani na ai ko ge first second day ko thamjara roi aduga ngasi gi debater mari jigi manung da best debater amadi ko jury panel sing na mark piribadu yare bama kai tuna ekoi calculation to birakanda debate sine lo shalak bakana ngasi gi best debater su laukthona bi tancha do lojage so this is the final round for this mega debate and that is the closing remark let us start it from the opposition events your time starts Ozasing na highway with the education gi yam phajaba wan thok ama amam babu tan thok pa angan babu lotion ba na asmaina highway ngasi lei riba education system sina si gi statement se akhoi contradict tawre haibado ai thamjage akhoi lei riba education system sina puthok tori basi national characters yen ba mi puthoga good citizen puthok basi present system se gi mathau ni adu present system sina integrity lei ba mi puthok basi tang na thoe aina speaker sa aina makata janing bada he mamang nu su thamjakre hauji go re bai koi education system ase angang singi koi self reliance adai self confidence self decision lohon bangam da ba dum lawa education system ma khangni masida dum haure soi base masi koi sumthok mina bam sangi adai manipur gi literacy rate am wangi manipur literacy rate 11 census matungna 76.94% in modern national average ni tabu adu kyamna wang kraba literacy rate tuna hayeng mana tungda magi sahi khragi matungda oirakpa outcome du ontongna phibam thiba outcome oikre maram du nei khona education system se chumthok tuna akoi co-curricular natrana extra curricular activities ta hena focus to zena akoi suggest tawjari ba hena fakana bidam ta akoi anoba education policies jo hai je chhatra je 360 degree holistic
approach ta mark pi wai ma je sana badana mark kya phobno adagi larik ta mark kya phobno isai ta mark kya phobno adumaina PO na hairi adagi mo aikoi tuition culture coaching culture se kitang mana school da samana na tammi do madu na taba competitive exam gu mada tam adugi dam to na tuition chatpa coaching chatpa da kitang mai onsen si adagi aikoi vocational education da aikoi kunai na pungning thokpa kitang tamsi aikoi kunai da mayam na khwai dagi yam na tha wang na khan baje ai home tutor chatli tuition oja oi coaching oja oi haib do madu no oi madu dagi di paisa phang baje nakanda ato to pa thabak tori ba magi imung manung da thabak tau jo do madu ne hele madu ju puning thokat pa khar tamji admai thamjagi Time up. That is the closing remark from the opposition bench. Now final sum up from treasury bench. Treasury bench ke every submission to begin. 4 minutes. Mr. Speaker, sir, ngasigi education system sida akogi opposition bench na yamna pessimistic view ama laibadona hana mamangi da soigrabina handaki da soirani haibagi pessimistic view ama laibasi masi kitang chemtolni ana maktoda aduga aina haijani badi akogi anaubo sida dili mamangda soigre haibasi akogi anari yanaba taragadi from all the stakeholders parents singdagi akogi teachers singdagi satra singdagi government gi side tagi su loina maktagi holistic approach ama education ma pina hona matamda holistic approach ama da education system se impart tongana ba hona si haibase sigi se aigi side tagi thamjari Mr. Speaker, coaching center ki matang se amna pambire se system siga mari leinate maram lai kamaina leinatri bana haibdo so ai myam ma from the proof tau jage coaching center oina leiram bade ki sai hai jakre school oina link lei magi infrastructure kaitia suba sudaba government recognize selector pentui kai do bei piri bano haiba matamda hujiki senjau pa be school link banu pa do aduna magi kendra ki MLA do bholeb ka ta paisa pange ba aduna neba aduna tra de hayeng phibam taro do le babu hotta so moka aduna si krai de sole kanda bohot so che loba lawda saya sang basang da ban myam lai re ba kendi to aduma si ki makok ki mayam to loin hundu kanda ada la kanda thingen da taina na si khong da taina ban de abde kana ba phangwai bo khom da tham jage ba Mr. Speaker aduna si ki mayam che loi sendo pa mathau tai aduma ina tawra kanda paisa do changa kanda ma paisa do pira kanda paisa do na maram ora kanda magi na sai ki issue recognition do phangya recognition piro inter director du sum na ka paisa sare aduna director du sum ka paisa sa ba du mo sing du ka be adai de kai dore director afau ba thore ngarang na bayre nyam sa pa director me ama aduna si aduna mahilo sang me am du paire ibane ba adu tara ga de manipur ki phibam se kari phibam ora kana ta dum ubiro ba adu ki migi laire ba age whole approach kai gi koi gi MLA minister ki MP sing ki magi eligibility criteria do sense to kanda pa ba khan ka da Time up. Thank you very much. That is how we end this debating competition. Not a competition, an exhibition habitai. Ngasi ki debate si koi ki viewers me amama su notice window television ki kutang da live telecast torokan da masida mi yang tabiri masida natana tonga mafam dagi Manipur University ki DM college ki student me amama aduga debate pu pamjaba mioi me amama mafam sida lengbira aga debate si yang bibagi damak su thagachari just for the sake of debate lakpi bagi damak thagachari loina ngasi ki debate si mai pak bagi yam chawna thodang lobi ki bai kai khumjari ba treasury bench amadi opposition bench ki masak naiba debater sing buju amukan thagachari amusu kai khumna buchari loina ngasi ki jury members oina sir yabi ki ba sangnai raba aikoi jury panel member ani busu amukan thagachari amusu kai khumna buchari loina taseng namak ngasi ki debate si yamna nungai ba debate ama oiki but for the first part of the debate habatai debate ki ahan basarukta ikoi ki technical inconvenience sound ki khichitang nuai ta badugi damakta de ikoi ki debater sing amasung meyang tabiri ba mayam ngak pi gani adu at the end of debate habatai debate loiram dai aswai da sound jisu yam phajana nuai khalaki aduga ngasi ki debate si treasury bench amadi opposition bench ani dagi yamna offensive oiba ikoi debating attitude ama ukhala kanda yamna fiery oiba debate amadi oiki haidana madu thamjage masimuna ngasi ki debate exhibition asigi mai pakpani haidana thamjarakanda ngasigi hariba debate asi yam chawba grand success amo hinbibi ke dama mangda phambiri ba viewers me ama audience me ambo ngamkhali tena thakachere musikai khuna buchari amukka hanna ngasigi thorom asigi chief guest oibiri ba Manipur State Assembly ki Public Account Committee ki chairman chu oibiri ba loinana State legislature mayam ki marakta ki ekoi ki assembly session sing da wang khwai ki hangba state legislature ama oina so ekoi ki oibiri ba hai kai khunasari ba ekoi ki chief guest with all humility with all tolerance and patience nasiki debating
event hai batai masi hobudagi loi phawba saruk yabibagi dama ko nei kai khumna jari amasun thagar phongdok jari loina ngasi gi debate asida ikai khumna bu utpi ba hai batare debate asigi masak amasung mathau hena happy gi vazi aikoi gi mangda aikoi na debate hairagadi aikoi na hariba miyoi sing asigi maming si lokthokpa yadraba aikoi gi generation da hai batare aikoi pokri mamang da gi su makhoi gi oiba debating activities si yam chauna leiba manipur khunai da opinion maker moina yamna chauna thodang lobi rebi kai khuna jari bai gi oza sa danabe livestream sa chinglen maisnam amasung sa raijulin se kai khuna jari oza ohum buju amukan na thaga cherem su kai khuna buchari mayam thaga cherem